wanya una no enti kwasie da nwumre bia radio no na adom FM ti Nyinsen ya Jim FM no mwotwino radio no na adom FM ti Nyinsen ya wo pre 106.3 radio no na Jim FM adom FM ti Nyinsen ya wo so men kwantuo emu won sensen bebere emu yare emu amane huno ti Afia Amankwaah Tamakloe e Nyinsen ya wo pere enu se onkasa nwie no na wanya wo na no aduro aboso men kwantuo emu won sensen bebere emu yare emu amane huno ti Afia Amankwaah Tamakloe e Nyinsen ya wo pere enu se onkasa nwie no na wanya wo na no enti kwasie da nwumre bia radio no na adom FM ti Nyinsen ya wo Jim FM Jim FM no na adom FM ti Nyinsen ya wo 106.3 radio no na adom FM ti Nyinsen ya wo Radia da se papa hwesopane bambo bia odi aboya ma ye no mo se bi nso nkwa ene ahoden ekura ye tiefo papa bia wo akire ne benche ye ne ya hwefo ya wo mo Facebook a wo mo hwe ye nkwa odi ache wo mo amenne nso kwasia da akọ abeto mene umienu ye de nyame ase papa ye na dum bi kekenti ene ye tiase ne show ne de ye dedicate ni nyina de ama ye listeners ene ye viewers a wo mo hwe ye e wo Facebook fi se eye mo eno mo aye yensa amena basbode ye bubodini a yenso yabo ye din wo mu bie enti ene show ne de mo dia why mo ni nyina ye ya nyehwe damtanto hwanhwani do jamachi Dr. Shan want to obey. Moana moto yani we ye. So ho. Enti wo mu de fans wo mu de wo ho keke. But ye da mo se papa pa. Enne Nyinsen ene a we bia ne first time a wotie ye. Ejumadi a ya hwehwe no sonko de ebo dawro ahwe awo animu nsensem wo fa fro na wo bewo. Animo ensem free non wo twibia de kosi no nkono. Dija wan awie ne nyombo no sa de ane abane aba be di nkomo. Ye mbota nyina ne se ye bete maternal death no ye bete so wanyemo no ehun sam doso okwo no ehun sam bebre medi Afia Amankwaah Tamakloe na nyame yadom ochena free screening koso Shannon me say free screening koso enti free 0244 8670 number na for me so ready 0244 867068 0244867068 emema no mesra mon teacher momra na yenhia ewo endpoint Spinters Road Shell signboard na yenkohwe yen prostate no enu cancer che no ti yenkonkwohwe ansa me pa cha pa mema ne hia me ochena anopa no nso pepepe na yenyina ye hie mo endpoint ene ma no so yemra mehwe ya wodie num ye pese obi atimi Nyinsen wo fa no ho fa ne banti ni dwumadi a ye de ebrewo nti ma no so yeni kan wo hokra ne yensan hwehwe infections no mo so adoso nti me sro nyame ya dum ochena anopa ko yenyina yenko Spinters Shell signboard for number we answer 0244 867068 yeda point for ase anwumrei winning eho enkomo ene ye ba bedie eye brofo kasa asam ne tintini ne tietie mu nyina ne se akora wo no a wo ma ne nufutuo ne du ebribia ese we introduce enuano foforo ede ema no na no ho nsam ya na ye bebre abatan mu bi sun fi se obi so aye exclusive edu abosome nsia akora yi ne di waye ha na emai wo mo tete ha akora no didi se akora na ye den no oni die na abeko we yi ne oba o we ebia 10.5 avobako 7.2 said the nurse pa dwuma odi bedu je so hwe akora ne ye nso akora ne di enti ene ye ba bedi ho enkomo na yankasa yenua ba Pamela Dosi Dusi
Senior nursing officer Wakolebu Teaching Hospital Pamela Dusi ene numre waba woni yen eba bedi enkomo na ansa na Pamela beba na woni ye di nkomo no said woni no producers no de wadwuma de ho te ankasa timabna Afia Amankwaah ne yedam titobia woto ho agumonten so ye ne Ghana fo bi akwakodi enkomo ahwe kwan a wo mma no wo introduce solid foods e de ama wo mana say aduane foforo apart from no fosuo no san kra na etie yenkotie bi mra ye ba ye beto so Ebra misha say introduce aduane ma me ba 6 months bidi a doctor for ne kan no so pepe na me ye me hu sa aboa me pa ne me ba no simple kire say akwala na woni di da nti da na odi aduane ne nu musuo no oda pa sa da no pa started the man no de me ma no ebro emole na ya ka no and am de lactogen fry the man aboa me pa makwala no onyale me ba ne de mfansa 3 months ana me hyase e ma na aduane me mani koko ne mia na me ka ne ofie nkoto no wa bonte te me kama ne ben ne ma me mu ne so aye light na me de ama no me de man me nya problem bia akwala no no kra ne nani di aduane no so obedi nti anya me den dabi enfete no danya aduane ne nko ana koko ne nko ana me de be ma no odi koko ne kakra ne mama ne nufo aguso no ada 6 months na man aduane man latoji ene odiye anya ne hwe ba me tuto ndo kakra bi man se de enye ne bibia nti anya ne hwe on the deeds ano ache no 6 months ame man aduane ne nti ebe ha no nti na ma me pe me ko cheche mu try doctor for na omoma se omoma me nuro ma no nti anya ne hwe be pem se na wanyi kula wanya 8 months mbando nya abosome miensa ana me ha ase e man aduane di na me ha kora nso de no bra wodru na de oye na wo se me na aduane di because doctor ka che say bosome ensiansa na kora na didi no anu nsu akora so me ma na nufo no kora me no ti me de me ma na aduane abosome miensa me de ma no so hwe anye no wo ye mre ma me hwe anye no odidi a oda ma me ho so nya kwa ye madwuma me de ma fa konkomo aduane bi ama no koko ya na me ka na me de pepper no atutum na me de nido anasa amixia aframa no ano Tamiro actually assist my mama Mankwaah aduane because say be ya papa no kwa bitimi de no for na ide obetima ye because no for ide no mo na use enya den krai mu didi a omo hwe wanim sa mbabo manum sa na mabo nya aduane obedi ti no enya den say nkra aduane de akoko ya na de nido kakra bi agum ana de nkati bi atwum o de mana obebbo no wa aduane no for no o de nyina ma no boma any problem onya bo no for na kakra na so didi kakra o to ho awada any how bia me wo ntafo mienu na bla me wo mo no na ba akusa pa na ba akonso kese ma be ma na de no pe aduane kakra ba na de kra ntina me ho kire me pa ntintempa no omunya be mfanse 2 months na me start say me start am mo aduane say be ya ombenya ahoden kakra no fo no enso mo na oba na no fo suo no nhyeda makese nti me start say me mo aduane nti me ma omukoko mo di ya me ma no koko no di a ase omudi ne ne e kena omuni nti e ma me san ho no do kono na me de me ma omo a nti oba no nko anso ntimi handa omumienu na me so me boabo na kakra koko ne duru ba bi yesisan ene de ma enteba mu kakra on say bi o sone so na wasan de amom na doctor ka kire me say ma me nya aduane ya mu odu emfa amom sa yesa akora ne yefunu ni nti no ontimi endi sa aduane nya sa ahoden ne nti de menya ne kakra kan fa de light emom na me ya me take me decision me ye no kra nya me aboa me ama ne hu omum yenu a oma hoden no pepepe hunu panyene no hunu ketoa abosome na bia na ma hyase ama me ba aduane ene odi nurse fo achi ahwe nsu kura o ma obe ene nkura ba kura mu hye yefunu mu a amo pa aduane adi aduane a me ma hyase me de ma na ye koko enkatie ni so ya beans aduane no so de ma na ni koko ne no fo no bom a otimi da afesu ne ho ya din amani nyini from oye kama nti eni sunsanso bia wa akora no so me ma no me wo mo a omo pa aduane dada no mo de ba ye nti no fo no de mo a enso mo ba wo kasa wudi nurse fo achi a abusumi nsia afi ansa na ma akora na aduane eye aso akora no be haw ni nyini kura so nyefe ti me wo me ba abusumi mienu na maka koko na me de nkate afra me de mana wodi susu ahwenye no obedi a wo mu a na ma change no na ma ye bia nkontomre nkwan na me de nsesa wa bisa na me de afra na me de ama no odi wie sei no o mi sei mi dwale no na me bon pada me de no to ho a pa mo wada obetimi ada be do hwe me yensa ama me so metimi anya kwan ya madwuma kakara bosome 9 am starting mo aduane akwa bi wo ho no ma onni bi de nti start de ama na aya obre
biso ho a opeduane ni ntise wo de ma na omre ti me start am on bi nso bi wa kuku me ka me mu light na me de lactose kakra na me de afra na me de amano ti wo de eno ma ne sa na onum wi a na afi o ma ne nofo kakra ka ho obolu so nyuna de ne to ho no ma na wada me ba ne de ma na aduane 6 months me ye na exclusive breastfeeding nti no mama na aduane ofitiase nti onya 6 months no na me start man aduane na onnim aduane no nti eye din kakra o man aduane na on penalty say enufuo no nti bi wo ha ondi no dudro a wo expect say ondi no ondi ni sa ebi wo to me di be atrebe miensa na odi man na on dibio beginning no me man no Tom Brown ena echi no so me koto comfort si ti say nan one nso man mo be no ma 2 years ane koko mi ana meye meto atoko na mejo na me de yama no nti odi koko na na pa ewia na ma ya ice cream ka ama no ice cream ka no wo ya ma akwadra o sa wo fa nkate kakra wo kakra na wo de mre kakra afro ma yer shiganyi abuso men kran kwantuo emu won sense bebere emu yare emu amane hunu ti Afia Amankwaah Tamakloe ewa Nyinsen ya wo pere enu se onkasa nwie no na wanya wo na no aduro abuso men kran kwantuo emu won sense bebere emu yare emu amane hunu ti Afia Amankwaah Tamakloe wa Nyinsen ya wo pere enu se onkasa nwie no na wanya wo na no aduro enti kwase da nyumre bia Nyinsen ya wopre apono wotwino radio no na adom FM Nyinsen ya wopre 106.3 radio no na adom FM Nyinsen ya wopre Yadamo say Advent Voices na chechere nyum kama dia ma yo obi owura dem ha bia no ayemomroje so Nelly na nyum ekunu hu sei kwon de nganyum sei nko mpenso we wo yeda obeti yeda mo se papa na wo hwe yempa ye yenya afia yekomfie mienu ye starting Nyinsen ni award ye na ye mokwa na de se Daddy Lumba nyamishrama no an ye yusu no a nyame adomwante nti enya problem na woda nti na say you wishing a happy birthday nti Daddy Lumba baby a wo bia yakopon hira papa na onya wo kese 55 years was asese onye bete omma onfie bebre nka ho ahodene ewo mo nti adofo mo aba Facebook ebreso a ye be cheche mu nyina adam ase na de be me depa ne say obe share o like na o comment say de o man hina share comment no ye eyi even say just be odi ato ho nyankopon hira no papa Dominic si aboa ne kule nu mo obi e share monko so an share we mu na eza mo share se be obi a betie education na me nua ba son no obroni papa bi I Pamela Dusi ewa ha senior nursing officer owo Kolebu Teaching Hospital na nyumei oni ye bedi nkomo ahwe winini ho watin sam no se nurse fo de ugya wo mo akiri a wo ba na kombeku na ewu mame your voice say na ote na no ano no omo ekwan na mu Afia Michia etiefo na enwumrewe dodo na nenam kwan no ebi so kwa stray so we have to set them right say no muka say nurse for the suban no no entesa winning no ekwan a efa so a we introduce aduane foforo ema wo ba aside breast milk na onom no ye pese ye kire no senia obedi nnuane foforo na WHO kra kire say ye ntwen emankwala no in the 6 months ansa ya start amomutsa nnuane foforo ya ye ken ebedu 6 months na wo ba no ni immune system no aye strong enough asoja fo na ewo ni mu no yes fight infections no mu hwan ye den san so na ne digestive system na ebenya aduane na odi begum no efi aye developed ono so ni muscles no I develop
enough enyi kama yes enti efe no utumi ma na aduane foforo a ne yem no betumi anyam onyare yare in case of any infections enti wo se unya botre na wo twen ma 6 months ni du ansa se na be akwala no so wo feeding the 6 months exclusive no no wenya nufunsuo ni mu ahoden ni nyina benefits of nufunsuo no wenya ansa wa start aduane foforo yi e de ama no enti nye se mo ha ya adwene na ko se mu kun ye mana because obi de o kan ye se ne man de o meba sase kwa ho paduane dada na mo nufu enso enso o mo nti ene ye nyina ye nsempa ene ya sumu a botayenti a WHO mpenifo de aba se be ya 6 months de ko bia try na nkura no kanofuso no nko a ye se ye nom wanu a eno na immune system no nkura no de ne benyine kama yare bia be obetime na ko now starting a 1 month man ice skin care me te se be me bi kura ga se milk ne nkate okay well e bia na nkate and they are blending ti ho de bia me de ne ho be che no ho oh de bia koma ne se aba ye di nkomo no an ye be hwe se bia enya no funso de ne so ne de no so no ye liquid kakremu omra eya na ni nyina no gise wutie adom 106.3 FM Nyinsen ene awo na me se fa kwanya iso na ma do bibia ase adofo a wachiri ne benche ye mo amuvote ye Afia Tamakloe Nyankopon hira mo papa because me bodini a gise ne show no ne ye cancer ne de ye appreciation me do bia ase from head to toe bia ya de mo amuvote yo bia means me mo bia din ba mo nyina Onyankopon no a ohata soro no won hira mo de mo hwiri ye bia no on hye mo na mu no makase ne show no de eye mo dia ntime dedicate show yi de emamo me da mo se nwure nkomo no eye winning se yedi enkomo nkura na nya 6 months no nnuane fofora e wo se yede ba na maame Pamela Dusi wacheche yemu fasode ya e wo so ntino na se 6 months ho na wo se ye hyase ema nkura no aduane ho do wa kan nnuane besa ye free no funsuo no mu no ye first aduane e wo se yede ma akro wanya abusumi nsia ye nnuane ben Afia asemne say weaning no ye were 2 different types ye one ye friend say bia baby led na just akwala na nkasa no ene frefre aduane no na wo de ma no ene ye wo mother led and as a planned what to plan say oh ochina kono mebo modern ma hwese metumi a start ama me be ye aduane a na baby led no akwala sa akwala na frefre wudidi a no hwe nim na odini say tutu mu nti omo no sure omuta the solid ne start at once because ebu ana akwala ne tene so na odidi se ne oye na ya the banku ahye nenum nti straight ahead no the baby was starting with solid food na start ya bu ba reaction nsem ne banche se be understand be yes but omo a planned no omo no say ya plan ansa ye no ebu a baby ni show signs ne ye nti ono e decide so okay me be start winning because we the 6 months omo ne ta the puris no starting potoye no to say koko sanya mamefo ne omo ka no koko omo anoa na omo tan de start eye akwala we this 6 months kodie utumi eye ukoko kama de milk that is olatogen ni ye formula milk ibigum obi so onya ento sa milk no nti utumi de wa unu funsuo no kra no protein gum mpatwan nti wa unu funsuo no unni konkomo aduane ni sika utumi chimu unu funsuo ni bi fra koko no ma texture ni okay ma wo na odi ama abofra na ama na edi nti se if you start koko no kakra na akwala na enum ji koko no utumi sisem ma no eko bibi fufuro so ebia se winimisi a ye kire wo weyi na eno so na pese wo hwa na kakra wo dey introduce ebe mamefo ni bi pe konkomo aduane no pa especially can mu de ne ade kan se enye but eno so wo to a na wa hwe expiring date ni ade na kan mu de no wa akra utumi ye bi wo fie enye by force se unisika akokoto kan mu aduane efama oba utumi nu abi se bayo kakra no wenya wetwa edi tomatoes ni carrots egum aboil ne kama
fish ayanoa utumi de ka ho then you blend it and as say twi na wo de utumi twi we twi ne kama na we titi ama akwala na eti se konkomu de na enti dia wo be ya wo ba no kakra no obe accept solid foods akwala na what say new ade na wo kire no a new texture of food ono na nufunsuo nko ano no enti once you introduce bibi new no it will take time enti me expect say udi kokobo ma abesi akwala ne ho no wo pese odi ni na by force na force go ade bi enyesa eyentobo ase woni ubani nyina ntobo ase na kakra se ne na wetumi edi kakra o chena susu ube repeat na wa mane kakra once a day bia we substitute with breast aduane no na wo to aso with your breast milk no the next 2 weeks and as 1 week no now you can graduate to ebia twice ebia fe woman aduane no twice or 3 times within the day enti kakra ene ye winning process no ene awofo abatan yenya abotre pa fi se wo kra wo penino ade bia woni bi da kra no se wo hya se de kra enye easy sa enti ya yenya nkra no ho abotre ya no bi wo ho no ma me se ya ka se ya start no ano ne ya ye bo ka minya pank yenya cup bi ne enhwe ye enkra eye funu no etesei se de wo ka se enye bibi manom ne ade omo ye funu no hwe a ete se me blow ya na se be kura mposo Afia Amankwaah 10 baby say ya wona waso 10 de o how do me measure this onsano so o eso aha je so ma fudi e ketua bi aha ene be kom with time baby with time no and I be say fe otumi tolerate e ko nenim okay and what can you say no yanhwe intervals no say na o maduane die no yanya no 1 hour 2 hours and say na wo se yehhehhe no edema wo se ya because we do sa stage we ya time we introduce different foods na mostly mothers in be call weighing centers no na we omo weight no and ho no the way am ba hye no obi ani ho a person ne ba so tie that ya na aye niam bebre if your process imu no ntini ye ka say enwo se we dry breast milk ne ma who introduce new feed enti enu nche say you have to was we dry breast milk na aduane na woman na no debi you are woman aduane na woman no alongside breast milk osisa kwala no obehu inti kakra sa wo be jai wo breast milk no enti feeding interval ne de obia ye different akola bi wo didi pa wo ma na aduane sisia na ekom san de no aha obi so obetumi atwen base 2 hours ansa wansan ye den edidi na depending on aduane a wo de ma no ne time a ebe take it to digest so aduane a wo ma na mu yedu a you don't expect say after 1 hour no obesen edidi ama ho enye yie but ebia na aduane a ebia na fruit kra na wo blend ma no ebia na banana na wo blend na ade man nti enu san wo se won se on twen enche sa 2 hours na ansa wa sa empty it depends on the child and whatever you fed the child with but we no ye be pesa obe kire yem pa fi se we do o free liquid grass in breast milk mu and ye introducing about solid foods mu omunua ne mu duro no ya na ete say metese ye se o makoko no munye du nti wo di be 2 spoons or 3 na ni mo aye heavy o hwa from liquid na ba solid no wait na nye say baby no afina o sia texture of food now they brain no enti woman is too heavier obi obeje because obi abanku kra otumi di enti obi obeje nia onje so the food no texture na e was anka yes similar to breast milk no na je say won say emu ye du bebre e was say emutumi ya ha say na be ya ni swallowing no ono yes otumi mini nentem fine obi so a woman ne benku ni fufu kro be mene nti obi sa no ye koko na emu ye du na ono no obeje akonkwala no obi a ye different yes abusua bi obi afiri mu ebi mu didi kama ebi nso omu nidi mata kwala ne di 6 months e kono e hono wa master swallowing reflex ni to me swallow omu mu ndi 6 months no e ya no omade mene ni ade no enti se omu enyi no nti ko force kwala on di 6 months e force aduane ma na otumi choki wohu aha enti na ye ka say ya mamo no sa no enti the texture ne there if it should be similar to almost the best then gradually you are moving on enti kakra no now they kon emu yedu na ife ye ko solid na nkasa mpoto utumi ma no mpoto kakra na ufi mpoto na uko emu aya poto ufi emu aya poto enti kakra sa akwala ne bedu u stage ne dia udi
adofo Nyinsen ne awo na wutie wadom 106.3 kwasia da bia 8 pm yetna se na yene mpanifo bi sei atna se no mache ni ma bebre minim so obatan bi se ye ne de afia mo akama asama ma mebe woni di o woni hawo ye be wie no ye be ubehunu do obedie ubo aduane kro na odi amma kro ya ma na wo pani kro odi aduane kro onkasa afono na kro wonti men kan afono no esu na obesu e na je na wonye nti no na wo se ho no so ye sesemu nti wenya no tricks ni bia channel so some say nyame ya adoma wo chena ye nyina ye nhia ewo endpoint homeopathic clinic na ye nkoye free screening so wuti bibi se eyapomoden a eye free a odo ya manyi wo hu mfirim na so washa da ko hospital say doctor hwe me prostate mania ye busa wo mobo ana say doc hwe se me pese me hwe a wo ba ma wo mo nsem say na tie wodi ye hye da busa obi ne enka ne bonkyere nti wuti ne free a odo ya abra o ba endpoint o manya 10 years into ne as part of 10 years anniversary no also onye free screening ni emma ne client ene obia nti nyame ya adoma a ochena yenhia wo ho na yenkoye sa free screening ya endpoint homeopathic clinic for a day abay ubedi kan afre doctor 0244 867068 0244 867068 and 0274 234 321 shosho mo shell signboard sprinters kumasen so mo ho takurade na fe tachiman so omo ho yedo mo se omgusu eso yasne mreba so ye be phone lines no ba ma memra Facebook na wo hwa ha no say ya congratulations na egu ha na se wa dai jomo say good evening everyone na ochia ya joso osono Isaac adanse se Adom FM good ya da se na se wa dai jomo sa dia ba sister Afia congratulations to you say me catch ro say obe we na me da se Frank Asiedu Adom no size ya da se Kwabena Ben was wow so happy for you sister we no team no nyame sham papa ya da se NS Awuku was good evening Adom FM no size PJ Mose Adom FM papa bi Henry Ofosu Adom FM papa no size ya da mo se na nana hima on social and live ya da say Steven Anan no say Afia you do all God bless you we team no adwuma mo ye no no de Nyinsen ne awo onyantum a minute or Italy no share ya da say papa Eugene Akufu be queen and so agia all share ya do bibia se mame ya ade penanso share ya da say congratulations ne da pa madam say hi shine I see you mame ya ade pena shine mama ya so show yeda se papa ebre kwa ni mo no mo amaka nso ye bebobo mudin ye bebie phone lines no so na fe ye nyina ya kan bom ye di nkomo mene mama Pamela nso na kasa na before me read comment no me ade me pese ye nhwe enyo obia na otimi exclusive no nti ondo start ne de entem voices no cry boy ye no ebi 1 month no ahase aye hot okwa adwuma okose ontime nye exclusive no sam kwada no effect ben ene wo mo so okay if your ma omutan yesa no nyetumi sine se akwala no ebetumi enya choking number 1 because you can enti aside choking no obesity so betumi asset in akwala be yeke me patron because no funcioni there anka e right amount of nutrients bia e what akwala nya no nya the right weight but akoye se sisi alatogina na se koko ni nyama na odi frama no wanhwe ya na akwala no akoye kese abroso eno so de nsonsanso be efe so ebimu wo ho etumi ma o skin problems otumi nya eczema ne ade nyina ekro egu ne ho because of sa early feeding no eh ane na yenim se se de nyina ye hu nti yen try nti sa no yenya de yenya da agesa no na masori no pa mi kodwo meton ade nti yenya de ne akombine ne sa de ne se be ya ye men so benya ahoden exclusive no eno no be express breast milk no ho na ehwe no de ama no okay take a bia weja akwala na ama no e will say otumi ema akwala no function na why express na esi fridge mu anase freezer mu no function dey ensay it take you very long time as I say until in your freezer you could warm the breast milk and still feed your child with it until hu nya say obema no koko you come see nurse for the sanity but enya sanity papa no ene yeke you see so you should give the breast e will say uma akwala no function na enkrani bi ohode a omu ni di kura o
solid foods no omo ni di kra en utie wo kasa no so a asa wo nyini no o se wo nyi ntia o se ni nuane ni mo sesa na no fuso nko 6 months like what 6 months cost 7-8 not just one started winning in them. And was 6 months no we started winning. We started and obe get used to different textures of food, kinds of food no. Say na be ya obepe. No one function as in them na fe dey force na be do baby no onje. Enti ebisu wo na akwala no problem. Enti wo force akwala na se onpese obedi anya botrema no. Utumi de no ko hospital. Ne okotwe betumi aba ne se wo infection. Ebetumi aba ne se naso. Ebetumi aba ne se ni minimum you don't know. So fane ko hospital ni hu se hwenya akwala no na efedie yehu kwan ya ebefa so. Okay. Enti enforce ne bebree sa you see. Ebi ho mu ni di. Wa ni di nso ontime na. Ohun no ha wa adwene nom ne ade. Ebia na deporte ya wo ma no. Ompe. Enti so what try koko no ompe a change. Sise ma no ma ne bibi fufuro. Ye wo soya bean ni nyama ya fra. Sa ye wo Tom Brown wo ho. Oats obetumi a blend ma na ye smooth wo ho. Wa rice kwa wa blend ni ade. Ebu a otumi no rice no. Obu a ope ni etisa ya ye duane ne sin sa enti ope ya ni etisa ya ye duane na wa shift to that side no. So mayere ni potatoes ni ade no one no potatoes kakra de vegetables ne kakra no na efe wo de say meat ankwala ni here iron pan at that stage. After 6 months no mu here iron sebe mo moja na akosoro enti wenya ongosua kakra e de afra ana say meat ana fish o de ebi wa ka mu use mushroom wo hu enti u bayere kakra na potatoes kakra no na the tomatoes ni onion no the mushroom na to ho ana fish na to ho unu awie na ebenya wa blend ana we twi ni na to me the oil kakra som na ye nice tanya umfa nchine bebre ngum akwala ni hia nchine sa ohia mokoso enye se onni ntu ye ne kama titishe nenuma enti se kokone na ompe a try other things akwala no e best accept. There was a feeding time na ye happy time akwala no but e bi mutumi hye nkwala na afi ohu aduane ne pe na yes osho butumi force ukoto so bi force sare like pe hwegu ne ba minimu by force but nya botre e bi ade na ade ma no ompe try bibi fufo na hwe so wa weduane so no bedi a ene bomodin na wa weduane ye ne yamokonim na fama nan kakra no obeje njai no funsuo no so fa no so to aso enti wo start winning no na wo ko weighing na you ko check you ba weight na ne so atia na just a problem wo na as a winning process no so yie e wo say wo maness fo ni kire mu yie ni dia wo be ma oba no anya sa at least by 6 months there we expect say baby's birth weight na a double until we start after winning na ne so na etia then we know that you have a problem with feeding your baby. Hey enye mfumso nya obata bia penso okona ne baso atenkra no ye ne de woni this also ne huni hu ne nizo no o de grana afi wa mene ni nyina egu no ye me sure so obi ya sa de ba se ya ya kye se yenye no kakra ene nuane no so ya yensesem nkasa aduane we de openti yeah wo ha once na afro no afi na oni nti na ya kire ye de ye betime de afrafra nuane no na aya akono wo de nkate afrem wo de kosu afrem so they say more no but wait me aye more with fish wait me aye with egg and potatoes with fish potatoes with egg potatoes with meat and one blending oh they are blended potatoes and carrots onion tomato afra o the oil kakra fried to ana palm oil variety nti se na wo be ye no kakra bi aduane so nye ne pii wo ye ne pii so e be say akola no yes nim se na wo be store no nti ye ne kakra pe ne akola ne bedi owia eno ano no the next day wo be san ye fufura another type nti mama mu se we say nti sa aduane a wo kan ze se nti enye no for the day se bi ene me ye well e bia breakfast nko bia maye koko bia ma ne nko but the day time no aduane no se me ye ampesi e bia maye na ampesi to me be stew bibia gu so a eno a na se me ye a me sa anye different food ma no se anopa na bia wanum koko anopa do onum koko and within the anopa no woman breast milk enti ewia mu won na woman no to na ya ye no poto ye ne kakra and mama no fruit bi kra and one man blended banana and pawpaw bi enti we di eno so later in the day now we shall say koko na obe repeat here you can repeat the koko enti odi enu wi a by the time obeda no so aduane ben
depending on akwala no obi wo beka say omani koko enwume na odache into opekoko no but come sa oil food ne enwume no wan kasa wodi enwaduane enwume a nse into abofra no ene bia dia obema na enwume no probably when you use oil so it was anyway mu nyina anti ene ye di Nyinsen ne awo aba ye kire se wo didi anajo wa nom enwaduane dia enwaduane ukoda utum so okuku nyina ahyehye sa na oye ma akra no so ono so koda nti won say the next day wo man say aduane no oni ba ya adwen no nkoso medase so ma yesa apowe pa we apokese je se Nyinsen ene awo so mede Afia Amankwaah Tamakloe bebie phone lines no so wadwen kire no ye beje na fe ya to so ewo ho enti mame ye hwe nkro on say baby Afia sika wom kakra de omdom didi 3 times a day enkra no ye nyo mo say bi from 6 months to work on. Oh, Debbie, 3 times. One man time here. Now is or ya cranty everyone be a winny. Send ye nyom. And 3 times in 3 times in the shop. Yes, I need specific numbers, but 3 times depending on akwalani me send you didi. Nini send you. Be a this obedi. Enti fama no. Enti ne why akwala de on to me man dey 3 times a day. To say send ya wo didi no. Aye da then obedi di be say 5 or 6 times in a day. So before I bed going to midnight base 6 times. That should include the fruits obedi. And any nana was a meals. Obi wa ebi wa hwa was say fruits. And ye can so insurance bebo. It was ideal every day be a cry any fruit on a day. But especially banana ni pawpaw ni na contain iron na ye kan. Enti e was all the can aduane no ho ma no. Esrem abatan ya mama fruit, mo fruit no mo ye mu na ho. Enkra bi yem pa men cancer. O sati ma akwala aduane solids na etumi ma bi munya constipation. So you was say with the fruit ni insio kakra no e ka homa no na balance ama no. Okay. Yesra mo monto fruit ne board de na so for akra ni sake nti ne board ahia ahia ba monto mo yenhwe nkra ni ye na nkra wus wadidi kama na mo no mo den yade bi amo no asa wa parents nso wani je ne yenya daje anhwe nkra ye ne eja wo mo saa yare ba wadwumo wo na so ye busy kra se mampani akufu ado obeja wa akohwe no nti efri na ekoi mo yenhwe kwan a ye fa so na nkra na didi mo no ya hwe ne ye ba ye ka we ni no mu ni ade omu bo so matese yesi no so ye factor pa so nya colorful bo bi won say ni table colors yes sa de na attract omu pa nkwala de one of the signs e chese omu person omu didi no say omu frefre aduane no they should be was say comfortable position man it na on say oti so and say ono ana konwa oti upright mu wenya no ono ana 3 plastic spoons plastic bowls say obi so ha feeding bottle ni ade no use because still no or side no no so was wo nyama no so yie those nyama sa nyama na to me introducing infections eba akwala ni system no mu ema ni yem to me hwie enya diarrhea na ade nti was keeping no hygiene no was on point in fact akwala ni nyama nko frafra nyama bi let it be separate somewhere why in the kama anytime no utumi de man aduane tiani no so no muma yenhwe se nkra no boss bibia neat Daniel K Bwadi or good evening sis na me show live watch him order SDA anointing house God bless you say onso ode jumedi ati seye aba na nyankopon so enshaw e wa abaso body yi a ene wakwaje abai abu kwaku akwanso say hello adom FM good teachings keep it up yeda say papa Emos Ado Afia nyankopon shira woni team no ono so Italy no hwe yen free yeda say papa Sulemana Yakini good evening odo yajo so yedo so papa Spenters no so edi free eba ya Janet Boche yeda say so abaso Prince Michael Aroko you deserve it my dear sister Adom FM International no size I think no person yeda say Sulemana Sadia Bahabiem yeda say medase papa Benjamin Kwame Donko Afia Jumanwa na moye no nyankopon hwa mu yie papa God's love okuampa or say catcher Pamela se me hwe no odan na say odan boabo love I think say Pamela be hu no
husband Elias. Yo, yada papa so ajibre eshe yada obi bia se o she mame akua biama Pamela, you are doing well. Yada se papa nyamisha Ernestino usu Afia, thanks to you and your team. Say education we modiaba Austria non social and free roots obey yabua. Good evening, mommy. Congratulations to you. I'm so happy for you. Yada se roots nyamisha opa on so ya de o she free here no de one fam yada se na say wa do jumo wasa de abebiem yada se. Yemye phone lines no ho 0302 216 561 0302216562 now also bra na yene woni nkomo na mo message no so se ochina de o se nyina ye nhiem na ye nkohwehwe ya pomuden e wo endpoint yenya ye first caller e wo ahoma no so ore mo adwo ba Nyinsen ne awo so din ni ba bi afre ye mfi so me jo so ye da se papa free free he nwumre me pa cho ye fa me Mr. Nobody me favi kroboduma fe ye da se papa ye ntie o yo me da se ni djuma pa wudi am awofo e na omo so a omo ma omuntimi enhwe omo meye wo eliani diemu ni me question no ni se awofo bebre so mo memma omo mani ani a eya omo pre omo so papa titri ebi wo ha no mo so akola no hwene afa no mama abofa no duane asa no duane no etina akomo de force na eye na ni bi sa se ehini na omo so no a omo di ma akola no duane no bibi emma omo so ana idafu yada se papa panti mame Pamela be ya no amai ofofro nso oso ode mo adwodo ba Nyinsen ne awo so di ni ba bi afre mfi ode ya chewa nwumre mane ba kokoma adia ba akra ne shima akra ne school hello na obi mane ba kokoma ko market menim so akwala ne hu asa akra na chenchen o mo de ne call pesa akra ne free mu na mpacho odi ni ba bi afre mfi me free fika so nti esi waka so a new market da be no mpacho mbe gum kakra bi ndi travel busumu ni mana esi mu ni no for so akwala no man koko na me tade was that area na me hu say akra na sense mami bi obon pa so mo fa nko hospital no mo de ko ya the next we ko ya say akra ni free me sankan me hu dream pa so ni no say e ba ni say na koko ni tumi e choko akra no odi free na Araho ye be ya no wo honom nso ofofro nso so odo mo adwodo ba Nyinsen ne awo so fra line na ekọ ye ma wajo de ba Nyinsen ne awo so din ene ba bia ofre yemfi ye nya obi ai de na shanon so sa Nyinsen ne awo na utie wadom 106.3 FM ye mo adwodo ba Nyinsen ne awo so din ne ba bia ofre yemfi hello hello ya mwajo hello pacho bibiano bo mikasa shama pshata pacho pada mi bisa doctor na bi pacho pada mi bisa nde abafanu se uba na tabafanu ndu sisbantan sobena odo onyumana oso onya 6 months also ye dey sobena odo onyu sobena odo onyu odo onyu pipe water na de anade odo num asota na de nsobia keke na odo onyu okay yeda se papa mama Pamela be ya no amo foforo nso so ore mo adwodo ba Nyinsen awo so good evening. Yes, Mary. Okay, Mary and you. Me pacho minimobia or sinti me bani drew 2 months no or breastfeeding na akola na inje edufo you know. Ain't because of that what that say 2 months no that is or man ediane and no sway. So ma akola no enufo no nja obeye den. And my second question is say menyam and my mama say we use this kind of herbal medicine no
ɔsɛ me nsa bi menum bi ne ade mpɛsɛ mbisa sɛ ɛbɛboa me ana o first pregnancy ni ana me pachai ntia yo mami be yi anu ama wai ti wo de koso atie e da ase ofofro nso oso ore mo ajo do ba Nyinsen ni awoso lo radio no ma yen kra ya pa chawo udi ni baby afre yevi kafra na homa no nye yie Isaac Shumasi ehwe live or Israel ya da se papa Gloria Eva from Paul Amosa Pamela Dusi thanks for the advice ya da se papa ofofro wa homa no so ore mo ajodo ba Nyinsen ni awo na man mama na free he Bajo ye free me Jennifer me kasa fisi yo anti Jenny enti kaka meka aso antenas de exclusive breastfeeding ne de ye me my kora fansa na okunya 7 me exclusive ne mama ti aboa ne pa yare ne za rases no enti meka antenas de no so bia indi so na aboa nkola na mo nyare yada senti wo introduce aduan foforo no de ma no no aduan ne do no de ta ma wonya e kwa odidi kwa na opese on anji onya as mas am spasende odidi kama uma na aduan na odi koko ebi wa koko ebi onzo me light soup ebi onzo amenya food na me konto mo odidi fine pa yada nyamia se na wo ya adwuma be me trade teacher why are there pa nyami show enti say na wo combine teaching ne akure so and bye wadodio nyehwe yada se papa yemfa ofofro so last call ahụ odo ye mo adodo ba Nyinsen ni awo so evening papa yenti o na free he pato akola na nya wa here na onjale yale ni biot ba mani bian undi na ko hospital doctor sheno yale bia yana bana sanga contact number pato be dia akola say akra no onyare enso woni di enso bia ne o mani bia no onje kuma no ku uja wi mana o te oba ya mani bia o mpe na mumienu ma check mo ho de say ye de obi o e bi on pa aduane o mumienu wo na oyere na ko doctor hello now he uti play mana kafra ba me che se wo na oyire mu bi pa aduane it define pa munye obi a ye mpa aduane ebi ni mo ayinim ebeye mama be 2 for why yeda say yemfansi a yemfa course no ensi ana yemfa last caller odo mo ajodo ba Nyinsen ni awo so hello good evening odo na free here anwumre me first labadi mpacho yenti o bacho me sini di safe na kola no nya 5 months betumi amane sio obetumi amane dia sio okay yebebusa ho nso ama why because wetie yeda say yemfa yen course no ensi ha na fe mame Pamela nyiya no emfa maye mame yenti o ensembisa no ayo your first caller no was talking about nkwala ye so omuhne edi eduane ne egu omuhne mu no egu omanum efa said o kan choke first ne second caller na issue ne almost the same second one so say ono so ohun bi na nipa ne wuye enye sa obeye wabofra sa o hye no force ne de aduane ne gu ne hunim na aduane ne bekwa kofi edigu ne num no aduane ne bekwa kofi ne humi ne airway baby a nkan wo se mframa no efan because at that point I was so ne hunim no oni control biom enti ne swallowing na nko yie pe aduane ne nya bekwa kogu ne lungs baby anka wo se mframa kono ehwo na aduane ne bekwa kogu enti chokini na ya sa pe na went to me anko hospital ntema akwala ne bewu enti mo yesa no se akwala no to me na aduane na ekodia na nyame na boa wo na dakru ekoye dabone te sese ne second caller ne de ne ye ya koko keke no unse akun akwala no it happens
akwala no betumi choke obe aspirate there and then if one to me intervene akwala no will lose the baby because eduane akofi inframa baby anka was say inframa ekonimu. Okay. Third caller no was talking about water or say to me ma akwala ni nsuo ana akwala ndi from 6 months now we are exclusive breastfeeding no fu nsuo no ankasa ni nsuo wom enti yen advice say akwala ondi 6 months no ubema ni nsuo because no fu nsuo na wo de ma no we are exclusive breastfeeding enti no fu nsuo na wo de ma no nsuo wom dada ehu hia esa ubema ni nsuo bia no this akwala na edibru 6 months na wa start ma ni eduane wa start ma ni eduane de e wo se wo ma ni nsuo no obiza se nsuo no pure water ana se nsuo e wo se wo ma akwala nsuo amute no bia no benye sika ato pure water enti se wonya sika to pure water bottle mu dia fine wenye bi so enye akwala ni nsuo no make sure say a clean water se wo be boil nsuo no wo be noa na wo dey enti kwa be fa so obema nsuo na clean and yes I no na bema kola no ne yema start say ehwie we would nsuo na ba ho nti yenyi de last but one or last no ono so ubisa say wonya 5 months e betimi ama ne nsuo no na emergency say 5 months na oye exclusive ehu hia to obema kola ne nsuo because no function nsuo wom nti uma ne nsuo pe obema na men efe uma ne nufu na ontwe ne yie ma because nsuo no has water in it already. And the fourth person was talking about 2 months or refusing to eat. And on man koko ana 2 months baby or refusing to eat. Refusing to suck breast there or the narco hospital ana. The first thing they said was the narco hospital. Now doctor furnish say infection be ana kwalani nenum teething ana na sum problem. Ebi wa omunya infections e wo masum ni ade a omu twi nufu na yawo e wo mu enti ontumi ntwe nufu no because or pain mu enti was say okon hospital first near finding out the enti akwala no entimi ntwe nufu nsuo no ansa you decided because 2 months there is too early to start giving other feeds to the baby. Ni instruma no ni digestive system and develop say obema na eduane. In 2 months it's chance na uteki you could betumi aba ne se nkwala no benya nsunsanso bone betumi aba ne so say ebeye yi ama. Okay, yan hwe ye nuaba ba kodia wonyem ne maame se wonye bibidru onsa onne saade no ba obisa first question me sure say ye no na the second question no obisa 2 months question anti the second question anti ne herbal medication na asem no obisa ne de herbal medication chronom ye nim ne wom so we cannot advise into me to nifu say onsa obi onyem de antenatal na abeko uhu say onyem say kinklem e was say okọ antenatal ne ma wundro keke na obefa ne ye scan ehu sa akwala no ne ho ye ehu hia sa ubesa ukọ akosa ne unim ade ewo edronimu ebetumi krama Nyinsen neyi aba anase ebetumi asa Nyinsen no wo yem ni ade nti hu hia se ubekọ akọ sa enti onko hospital no onko antenatal clinic ke free onko no onko hwe no ho ena I think the 1 year the nebenya one oni dikra woman bibia woni hospital hwenya kwala ne ade okay so wakọ hospital send your kan na se yesi hwenya akwala na ene omuni nkwala akwala ne nkasa no mu misa no ni akwa 1 year akwala 1 year so kasa ai obetumi a kire se obedi opeso di say then man in the favorite what the child wants to eat. Study normal farmer no. The next advice could be say the finding multivitamins. Ema akwalano na onum ena ebe to me boosting the appetite na ma we did kama amom. And then grab you also so pe aduane o as what should I hear the aduane special ope dia na was finding the akwalani pese odi no no mo no 1 year there it was so to me di nyama bebre 18 months 1 year de wenyi nti nya wudi no pa afama no okukosu no obedi na se nye obu ana opese oma ne onudi no but ono so mpe no ebia no so pesa like ni kokoni nti se no no pa bomodia na yema no no ndi kanku na wo mo bomodia oya mempe no ka at least opa ye nyina ye di fufu na ye twa akrama ompe fufu ebia na obu ana moko wo weduane na o de hye no ebia na moko ni nkyere no dose nti se obe ono ane de na obeje a
on just when I say cocoa ni serelaka and you have to toe that lane. Although yamre no aswan sa na yamfa futu etwa to ema na emwa ya hwefo ne yatifo. Ayo and near one say winning process na say aduane process no time, it takes time. You need a lot of physical, there's a lot of physical challenge. It involves emotional challenge and hormonal in some soon because mother no has to deal with hormones. And it take time and both mother no any baby no is the process. It's more about time bia and rush and feduane and sheneba on to ne bo. No ma enye happy moment o ma akwala nde bia obedidi a ne ninje eduane no ho wo ye ne sa de bia o ma ne eduane na obeji wo de hye ne na osurope efe wo de eduane siwa no osuro no eduane wo enti nya botre na hwehwe de akwala ne pe na aya ma ne variety wa ma ne semma no no ndi eduane ne kama kai so sa odi fruit no any vegetables be ka akwala no ne eduane wo ntumi nwi a nyam make it blend na poto say na be it will be easy for baby akwala to eat it for you. No apona na yaje na nya nwumre Nyinsen ene awoso yenuaba Pamela Dosi senior nursing officer wo Kolebu Teaching Hospital na nwumre so abeboa yansa wante hwe kra no akra no nuane die mu no mfo so no fisa fei na wodi aduane foforo ema no tinye gidigidi ena omo yefuno no tinya bi nkoye koko mpampa mu PSA expertise woni nyina esa ne yem na wo ha no kakra bibia ya ntoboase ono ntime nkasa ntine suna na obesun o se oba ni pesun no mpaduane kakra Nyinsen ene awo yedamo ase yankopon enhira mo papa ma Pamela enumre yeda senso se eto yensa fra obaye yeda obia se Dr. Hilda Boy enumre yeda se o production there always on point nyame nhira Endpoint Homeopathic Clinic china nyame ya doma se wanhuhu ya hase na ese team no ya dika ho mabna be ko meko damtene shine ye nyina ye ko ho na yakohwe ya pomuden 0244 867068 0244 867068 yanko ni yakohwe ya prostate mema no ne ma no so yenhwe se infection bi ni awo mu nsam yanko ho no yeda se papa mabna du ho amankwa Dr. Shine Aqua Dam Titobia Nelly Yedamwase production team na mabo mudin media Afia Amankwaah Tamakloe Kadli GDA twaso na yada mame Pamela Dosi ase so no so baye yedamwase adom ye na ochina yebihia Oniadofo